Hayi kulenga hlala umntana ngokukhulumina. This is private. Private because wala khuluma ukuthi ama results labathi. Bana lapha ngabantu. Akhuluma abantu. Alila ngikhala. Hayi khuluma. Manje lapha baba isimisela ukuselela tu. Khululeka mntanami. Ama-results sephumile lapha baba athi positive. Positive. Utsho kuthiwa positive. Lokho kusho ukuthi lo mkhuhlane. Lokho akusho mame umkhuhlane mivenda anchayibhojo lemakwakweni lelokuzela uma zakhele. Umkhuhlane unendawo yakwazi. Kodwa la upho angkhona. Lisho ukuthi manje lapha no ngithi AIDS yami yiphi angkhona. Alo ulale ubambayo ikuphenwe. Ulale ekwenza ube ikhakhi. Le othi mawuqeda ukugeza ugcoba ibhasi umuntu bangukile sungeyindlela. Kanti kulale elembonani esebenzisana namatitiyana. Le uthuli kunduka lapha ifuna ukuphuma idala. Hayi kulale le elizale bamanyelo bona. Hayi baba ngicela uhlale phansi ngicela uDoctor. Hayi imbuzo yeyani. Umbizi Doctor. Hayi hlala kumbe ingene ngasambe.